uNkulunkulu mangiyafuna indawo yasefafa. Uma wakho washona ngengozi kabuhlungu. Njengomuntu angathi wawa nebhasi esuke eXhobo. Ayi madoda. Jesus. Nkosi yamakhosi. Yathi uNkulunkulu asihlukanise kakhulu ngomoya. Siyobamba ingozi eyenzeka endaweni yaseXhobo bithini iXhobo. Nefafa. Uma ngiyongena khona wathi uNkulunkulu kukhona ikati elaqala lafika la ufele ensimini yakini ekade bangwa. Ibangwa umunye umuntu wayebizwa ngosikhukhula ikhehlela linenkani elalihlala njalo liphethe induku eyayilona wathi umoya ongcwele yazi manje masilandela kunekhehlela lifuye inkomo elaliphila wedwa into engathi kusenga izinkomo wathi umoya ongcwele asikuhlukanisele wena ngoba lelikhehle kukhona ilumbu akalenza uthe mayilenza uma wakho wawushonela ebhasini ehamba esengozini yemoto awuphinde ukhulume nami ngizwe. Yazi lokhehle angazi noma wakho khona umuntu wakhuluma ngomlilo uthi umoya ongcwele asibuye kakhulu sifuna unyaka ka1997 wena ekhaya kini kubo baba wakho khona into engathi isimo sento engathini eyake yasha wathi umoya ongcwele ithe mayisha bethi bayicisha yangacisheka mangilanda into yokokapho ngiyikhulekise kakhulu ngiyikhulekisele okazi ngizwa amanxeba u33 uthakwaza yonke indawo enyakazayo wathi umoya ongcwele lo muntu unegazi elachitheka kabuhlungu lachitheka wazo bathi lo muntu bayodlela esibhedlela kanti naye lo mkhwenyana kunebhanda elifaka kodwa ibhandi lokuqina wathi umoya ongcwele lo muntu kwafanele ashone esigamekweni wagwazwa kakhulu waze washona emva kwamalanga awu2 kodwa kwaza amanxeba u33 wathi umoya ongcwele washona emva kwamalanga amabili wathi umoya ongcwele lo muntu kwakumkhwenyana wathi uJehova afika into ehamba ebuya bese ngathuma nje abeselandela kakhulu lo mama kukhona inkinga okumele ngiyikhulekise kuyena asilandela kakhulu bese ngathi ngifuna umese odakile ngathi mina umese odakile kanjani that is lasesini ikhona into ofanele siyikhuleke kakhulu singayiyeki bathi bayayingcele mama asihlome standela wena kune intwala ezigeza kuphatha mani ngomathi wathi umoya ongcwele lo mama ube waphatha zintwala zengulube yazi ngeze round ngale lehlisa iphendele kweyitoba elokuyitoba inwaye ebantwini wathi na kuba kwenze njani that is lasesini ngabe siyayikhulekisa lento kakhulu singayiyeki asi mama kanjani kodwa uthi umoya ongcwele sifuna umuntu abathi usiphamandla oloke egqekeza endlini yalo mama athi umoya ongcwele lo mama uhlala agqekezele njalo lo muntu kodwa uyomosha emsamo lapha kushisela khona impepho njalo lo muntu kodwa ufika moshe khona ngathi umoya ongcwele namanje ikhona into engukuganga angazi mama khuluma ngizwe yabona nje lento esho ya mara iboye izosiza iboye ukuchikisa imali yes mama magathi lo muntu lo mama ukhona umuntu osendleleni straight ya igezele nambari ihlukanise kuyona manje ngimkhiphe iqiniso lo mama lo muntu mayithi kunomuntu abampakela imali u12,000 osendleleni omela azokhipha ezinye izinto kubo uthi umoya ongcwele ukhona umfana kadade wabo noma kaanti wakhe uhlangene naye njengomuntu angathi lo mfana uye kade lokho ebashusha lo mama ethi asambeni ukhona umuntu engimaziyo ukhona futhi umuntu engimaziyo wathi umoya ongcwele sebedliwe labantu le mali njengomuntu angathi yathatha iphinde yahlukaniselwana iphinde yathatha iphinde ihlukaniselwana wathi umoya ongcwele namanje yazi lo mama khona into eyamtshela athi no man yazi khona into engayizwa ngalo muntu mayizwa lo muntu wathi umoya ongcwele khona into engayizwa ngalo muntu wathi umoya ongcwele mama umuntu engikhuluma ngaye manje ugqoka isikibhe esibomvu seManchester kumanje wathi umoya ongcwele umuntu akadadewenu wathi umoya ongcwele ngabe siyakhuleka igama lakhe usiboniso ayi yazi manje